Kador bar snong maulai dat baki hapo kejingelam urang bak snong uba BR Kharmujai. Baru sketri snong uba LS Lingdo kalalik banyak kendo yu sembut menteri rang ba kejelau ba Preston Tensong uba badru ya kasuki kumu menteri katanat PWD road ban pensngo hau ya kejingdon kam ban bu no daki speed breaker hasurok baha papo uput usam kesnong maulai dat baki. Katai kejingli kendo kalalong menta kasi palai ka kanre tarik unai wing ar hajar ar paulai. Dakador bar snong maulai dat baki kalalong hadin baki officer katanat PWD bar katanat pulen ki klem shim khiai kajing dawa kador bar snong banbu no daki speed breaker. Katkum uba BR Kharmujai habakran skila pathai khubor layathu bahadin kajing kendu baru sembut menteri rangba kalong ka basngo tanat baula kular ban penurlongi kajing dawa jong kador bar snong. Nagaliang uba LS Lingdo ulayathu bakas dor bar snong nakapor syakapor kalalay ban pensngo syakatanat PWD badai ban bu no daki speed breaker hasilantar kasurok ba maulai dat baki berkumju ru ban bu daki pulet trafeng. Kawan tu besar mentah itu kejinja wajah tak kuat mali yang terus betul aksiden kebaik. Jadi benda dia tak kasih mereka kalau dia pun sin pada nilai ai representation terus report jadi gila kelut. Dawan ini loh dawan biang di sedang menaikkan lah sudah tentang kedua bisa waktu tu nanti lah pular bandle ini jangkam street mereka cari jangkam dulu traffic police mana sebentar bersambung kita. Berisiko nak kita mentah nak kalian jombi buka kita mikmat jangka dorwas nong mulai berbagi ni lampoi ni mentah wan yang kedua ya Deputy Chief Minister hagway deh bat kajing jangkam nong ya ki speed breakers bat ki police personnel hagway deh traffic nak mentah nanti mulai berbagi jongi. Kada problem ini kene kalau menilai persang ban kedua department concern hagway deh ba DP sekitar bentar jongi. Kalau don man kajingnya peni markaliang ya kajing kit khali kawai kenoi kawai tekam syai hano ro tekam mansen kaliang snong martakdao ya once non chai beri minister chakni Deputy Chief Minister nak bentaban ya bo ini ka dorkhas nak bentaban kerpat manangaliang dong ihi in pet dalade batba kai wa kemanlong kecil dah, nampak kipai bah, hantam bino yat no yen, jom bino susnong, bino lit nawan di baro, kanlong kecil sian yaki, bah enjoy experience berkas, kemanlong bino pek perman ya, bat bantel kam ya kecil pen hairstep, jom kini banyak arsaka, sausaka, kibam dan kerkom perhat para beresu, tinggi peramjur di bakum itu ki nongnya kali kibam dan cuman heng ni noro, tanam tak kecil semutan, kecil melen lade, lamunong. Ray kiba warra kajing ma bat lapoi rukut hamtam khalai trek ya kajing flat we no me te nakatagadaw kumpangilong pan nakapos kapor department consent nilayong baginya bu no speed berkas hamtam kare kijaka kapal dan tank speed berkas suang dinyo man siang rong kumai yang disurok te kiong ba hadin pal de siang rong kumai nomor ba yaitu badan speed berkas berim kanamlong man siang kan manja itu mesin. Jadi kita siang kita hibreo. Jadi nado punai Desember macam senam ladap tos sekitar musim lagi isu. Kalau kayak posisi buat kita prank kami jinong kita mesinong kita perkemau kita kapor. Kalau siang pin bono atau sekitar hadian ladap siang yang kita suruh ubahan. Maka kita cakap bahwa mana kapor itu jaga accident. Major accident kita nak lain tadi. Mulai kita belum mana accident lagi bah map bakam yo ya ban jor ne register case kila bon tli baja kalau ino ya nanti para kali para mak terbaik nanti para skuti lamunong labor giding jam nak pos kapor andre kukum kita giding jai kadon nagalang jungi nak national lay tip si kipor balik mi la kalau si piludi la kalau si polis andre kam samdon kano ro giding la nagalang balle nagalang jungi de natakana poi ba Ungkasnong hadian wajah sosi masih berman saya Deputy Chief Minister dari cara nampak home buat periodi pan ni semua nak sebuan memang tersengi
ba hadim lai re kendo iyo ya khobor ba sutana manile itu yong ba jagabari ban bo devan bo omsu ba ita ki oxide charge ba dei manpe isro step yong ba ban bo gas kamora jinge kemne umbre tai ba bon gidaw hor gidaw nei nakliang I bisa yong hak jika ba ban bo hak jika ba ban don hak hi ban don kata kalong jing kerban jingi ba yong ende no kloi mata para juga por yang ba iya kan benta chane aro orang itu dorba orang itu dorba kepek poro bede benta nado area nado betul pom mata